hayi no kulungile akunankinga. Okay, shoot le mali 24 hours ke kuthiwa izokhokhela ningapheki nami i-album yesibili. Ngicabanga ukuthi le album yesibili bayazi kakhulu abantu no Gabadia, amashitami, amawelele. Zaziningi nitshela izinsizwa zaziningi kakhulu ingoma. Okay. Nakhona uke eGoli ukuhamba kwakhona akuhanjwa nje mhlawumbe ngendlela ukuthi ke uhlelekile yabo. Kuhanjwa nje ngendlela obona ngakhona ukuthi hayi ngathi lento ekuthiwa amaphepha ngathi ayikho. Hayi no kodwa ngoba phela angibuzi ukuthi ngoba phela kwenza umsebenzi asikho isidingo sokuthi ke why indaba kuhanjwe kanje ngoba kuthiwa i-album yayibekelwe ukuthi izokhipha umsebenzi omusha futhi ke kumele ngabe zonke indleko zikahle yabo. Hayi no i-record i-album record i-album yelokhujana ningapheki nami record iqedwe ayina feature ayinayo i-feature kangifisa futhi nakhona ukuthi bakhona i-feature mangicabanga futhi kangifisha ukuthi kukhona i-feature kaSicebe inkosi yamagcokama ngoba ukuthi ngoba kukathiwa wayisho ke ngeke ngisho iprize ayisho lokhujana ukusebenza kwakhe bakusho indaba ukuthi usebenza kanjani. Ngicanga ukuthi samthinta nobhuti uThuthane ngoba yena osebenzisana neSicebe samthinta washo ukuthi usebenza kanjani akukaze kwenzeka lokho isimo sokuthi uthi mayisho iprize wena usubuya back ngithi enkampanini ithini inkampani ke phela manje ithi imali ye-album yesibili nayo i-album phela yisi company siyakhala ukuthi ayikho ilokhujana amaphepha ukuthi ke kusebenze ke nayo ilokhujana naye umfuka Dlamini bukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukele igama uShepard wamanxele dabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi abona namhlanje sibuyile ngithi ningaphiki nami 24 hours uyakhumbula le ngoma yahitha kakhulu ethi kuyabiza ukuba ijongo ethi kuyabiza ukuba ijongo madoda izona ingoma ezayiculwa ile ndoda ngalesa sikhathi wayethi umthandeni nkosibiza abadlwana sayibona ndoda iqondile i-reach lapha ekhona ithi yona izosibhala istatement esingaka etrendayo kulezi insuku ukuthi ndoda ayinalutho bafethu nizoyizwela konke uzokhipha umfakazoni namhlanje ukuthi kwenzakalani siyasemlande 52 size kuye umfakazoni ngibukele uTobudala kambanje kuri kabuyami sikhona awusaziyo ndoda suvela usukhala mfethu inkinga uyabona indoda phela manje inkinga kumele iphume lapha phandle ikhombisa abantu kumele ihlale yodwa endlini kuqala ikhale yodwa mama siphuma neplan ukuthi hayi njengoba sikhalile ayiphume nento eqondile ezokwazi ukuthi inika abantu mfethu siyazi la ekhaya sekhaya lakho usufike ikhathe eziningi noma yini masicela uyaqhamuka angiboni ukuthi futhi ukhona osendimeni olandela uMaskandi ongamazi umjabulisi injalo indaba webhodi la kwi-Perfect TV sekhaya mfowethu ngicanga ukuthi konke okwenzakala kuba yiphutha makuthi kukhona okwenzakalayo ngingafikanga kwi-Perfect TV mfowethu ngoba mfowethu isekhaya kakhulu lana mangifika ngiyakhululeka kakhulu mfowami mhlawumbe nga excited kanje lo day ngiphatheke kabi uthi awinkabi yamadoda nakho beyishaya ngo50% njengale ndoda eshaya isiginqi sikamthandeni ngithi awu kwenze njani manje mfethu ngithi asikubize siyazi 24 hours sasikhona ku-interview sikhona le kwi-launch le KK mfethu ingoma indlela etrenda ngayo waqhubeka futhi walokhu ukhiphile ama-hits after hit uzusho ukuthi nawe umshini wama-hit ningaphiki number 5 sinjadala kodwa manje mfethu siyabona uvale nge-EP nayo ekhombisa ukuhamba but ayihambanga njengalomjabulisi esimaziyo mfethu na ukhala ngemali siyazi awusithatha usibeke inkampani ubusebenza nayo uqale ngamuphi unyaka
nasayina i-contract ethini ukuze sifike manje ukuze nisebenze nje uqale kanjani i-relationship yenu? Ya bhuti muhle kakhulu umbuzo. Ngiqale ngisayingane, mangisayingane okuningi ngangizenzela njengokuba la ngaqala khona ukwenza into ekuthiwa umculo. Ila ngaqala khona ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe nesiginci. Kunalezi zinto ezazikhona ke emafonini uthi ngenza zona ziphuma ziyingoma. Yeah. So kwaqala lapho ke ngoba umalume wami lo wayengiphethe. So umuntu nje oyehlezi njalo efika njalo ekhaya wagcina sekubonile ukuthi hayi no lo mfana lo kukhona into ekhona ngoba sakwazi ukuthi ke kune album yokuqala esasibizwa khona ngoPhimbela Imnandi. Yeah. Esakwazi khona ngangihamba noShutheka lapho umfoko kaMbatha. Asakwazi ukuthi siyirekhode siyiqede. So sathi sesirecordile ke lapho ke le ndoda umalume shuthi yabona ukuthi no kukhona into ekhona ingakwazi ukuthi mhlambe isilekelele njengomuntu omdala osuke ekhona. So kwaqala lapho ukusebenza. Kwaqala lapho ukusebenza. So ukusebenza kwami nayo kwaba ukuthi iyasiza. Yeah. Njengomalume yabo vele ayine company. So kwakubalekile vele ukuthi uma une company zonke izinto kuthiwa zenziwa icompany. Noma kuthiwa wasekhaya noma kuthiwa wena wasekhaya umsebenzi. Yes kwaqala lapho ukusebenza nalo company leyo. Sasebenza ngakhipha oPhimbela Imnandi. Saphusha. Into eyiningi lapho phela vele nami ngangisayingane kakhulu ngangakwazi ukunotice into embi. Ngangisalandela yena njengomalume omdala yabo. So kwasuka koPhimbela Imnandi kwafika ezinye izinto zokuthi ke no asihlukanisa indaba yeqembu ngoba iqembu kwesinye isikhathi libuye lingahambi ngendlela yomuntu osuke eyedwa yabo. Yes ngoba amandla buye engalingani nokuthanda kusuke kungafani lokho kuyodala sigcina sekudala lokhu njani ukuxabana ukuthi wena indaba kube kanje umunye ngoba nje kwaba nesinqumo sokuthi ke iqembu ake silishintshe umuntu nomuntu eyedwa ayikhiphele ingoma eyedwa la ngakhipha khona iCD. Ngicabanga ukuthi leya CD leyana iyoPhimbela Imnandi abayaziyo ukuthi kwakusekudala kakhulu abayaziyo bawa notice ukuthi uMjabulisi uyena wacula kakhulu engomeni eziningi kunalo omunye oyekhona. Hayi kwaya ke kwaphuma isinqumo sokuthi umuntu nomuntu akayikhiphela iCD eyedwa. La ngaqala khona ngengoma ethi 24 hours. Yes. Iqhamuka ngoMjabulisi. Ngicabanga ukuthi leyo ngoma leyo sarekhoda yona icompany. Sarekhoda yona icompany yasifaka e-studio 24 hours. Yenziwa kahle yaphela i-24 hours yaphuma. Ngesikhathi iphuma i-24 hours iyona album eyaqala ukuveza ukuthi kukhona umuntu okuthiwa ubani uMjabulisi. Bamnothisa lapha abantu ukuthi hayi khona umfana onekhono okuthiwa uMjabulisi. Le album sayirekhoda eMzumkhulu kuMabhuluki. Sayirekhoda khona yaphuma phela yayifisha uMdumazi umfoko kaMhlongo. Waba nesandla kakhulu umfoko kaMhlongo laphana ngoba walekelela wakhipha ukubhedayo wafika waproducer ngendlela eright. Yaphuma i-album yadla abantu kwavela negama ukuthi khona ukuthiwa umfana okuthiwa uMjabulisi wahlala ebantwini. I-album yadayisa kahle yahlala ebantwini. Ngicabanga ukuthi mase kuthiwa ngempela lento eyenzekala lapha yana yenzeka njengamanje sengikhulile sengibhekile nami sengikwazi ukubuka izinto. I-album ya-24 hours yayizoyikhokhela iqede le mali eyasebenza koPhimbela Imnandi kwi-album eyodwa. Uyangithola futhi? Yayizoyikhokhela iqede le mali eyasetshenziswa kwi-album yoPhimbela Imnandi. Ngoba abantu ngicabanga ukuthi le album leyana abantu bayithokozela kakhulu, bayidownloada futhi kakhulu, bascreama kakhulu. Yangena nje kakhulu ebantwini futhi yenza kahle. Ngicabanga ukuthi nalapho kwanami akekho umuntu engangazi ukuthi khona umfana ofikile ethu ubani uMjabulisi ufike nge-24 hours. Phezulu kwalokho ke ngicabanga ukuthi okwenzeka yathi company ngoba umsebenzi wakho
usiyakwazi ukuthi ufike ebantwini bewudownload ngendlela eright kwathiwa hayi le mali le yamalokhunjani yama royalties angeke ize iklenywe ngoba iyona emele ikhiphe umsebenzi wesibili kwathiwa iyona emele ikhiphe umsebenzi wesibili isho naphi ke le yama streams shuthi ngesikhathi kushiwo njalo kwase kushiwa yonke lo mali leyo ama streams yonke into ama royalties uclaima kwayo nje le album ethu 24 hours yoklenyela ukuthi yonke yokhipha i-album yesibili awutholi lutho lo album yonke iyokhipha umsebenzi wesibili kwashiwo kanjani no ngalelo langa futhi ke ngicanga ukuthi nami ngangakafunde ukuthize kangisafuna ukubona ukuthize lokho ababekusho kwakwenza ngaleso sikhathi nga-understand ukuthi hayi no kusho ukuthi kule mali ikwazi ukulingana ukukhipha i-album yesibili angibanga nazo izinkulumo ngoba kuningi angakakufundi ngangakazi into ngangisamncane kakhulu so kwafika isikhathi sokuthi ke njengoba kukhipha 24 hours abantu bayafona bathi mfana siyakuzwa kodwa into esidinga kakhulu sidinga ukuthi unyukele e-Tax Studio lo mazwi ayeqhamuke bemaningi kakhulu njengomuntu ke oculela abantu kubalekile ukuthi vele ubalalela abantu into abayishoyo kwaba ukuthi ke kumele ukuthi i-album yesibili elandele 24 hours iye Tax Studio vele necompany ishilo yathi njengoba ukhipha 24 hours masothi usuzokhipha i-album le elandele 24 hours kumele uye Tax Studio hayi no athi mina hayi no kulungile akunankinga okay shoot le mali 24 hours ke thiwa izokhokhela ningapheki nami i-album yesibili ngicabanga ukuthi le album yesibili bayazi kakhulu abantu no Gabadia amashitami amawelele zaziningi nitshela izinsizwa zaziningi kakhulu ingoma okay nakhona uke egoli ukuhamba kwakhona akuhanjwa nje mhlawumbe ngendlela ukuthi ke uhlelekile yabo kuhanjwa nje ngendlela ubona ngakhona ukuthi hayi ngathi lento ekuthiwa amaphepha ngathi ayikho hayi no kodwa ngoba phela angibuzi ukuthi ngoba phela kwenza umsebenzi asikho isidingo sokuthi ke why indaba kuhanjwe kanje ngoba kuthiwa i-album yayibekele ukuthi sokhipha umsebenzi omusha futhi ke kumele ngabe zonke indleko zikahle yabo hayi no i-record i-album yelokhujana ningapheki nami record iqedwe ayina fixture ayinayo ifixture ngangifisa futhi nakhona ukuthi bakhona ifixture mangicabanga futhi ngangifisha ukuthi kukhona ifixture kaSicebe inkosi yamagcokama ngoba ukuthi kwathiwa wayisho ke ngeke ngisho iprize ayisho lokhujana ukusebenza kwakhe bakusho indaba ukuthi usebenza kanjani ngicanga ukuthi samthinta nobhuti uThuthane ngoba yena osebenzisana neSicebe samthinta washo ukuthi usebenza kanjani akukaze kwenzeka lokho isimo sokuthi uthi mayisho iprize wena usubuya back ngithi enkampanini ithini inkampani ke phela manje ngithi ithi imali ye-album yesibili nayo i-album phela yisi company siyakhala ukuthi ayikho ilokhujana amaphepha ukuthi ke kusebenzele nayo ilokhujana nayo umfuka Dlamini vele negoli nihamba ngemoto eqondile sekuyimoto eqondile indawo zokulala konke lokuhamba kanjani ilapho kwaphela indaba yobhutondala nakhona ukuyegoli sasihamba ngalezi imoto esasisebenza ngazo kophimbela imnandi uthi manje moya emcimbini uyihambela ngawo amaveni noma kwakusakhona iveni lakhe umphathi kwakusakhona lona iveni lakhe lelo kanjalo ukuyegoli futhi ngicabanga ukuthi naye walova emsebenzini ngesimo sokuthi efuna ukuhambisa igoli angalazi ngaleso sikhathi ngiyorecord lokhunjani ningapheki nawe angalazi kakhulu igoli kodwa la ngalala khona ngalalelo khunjaneni kubhuti lo ubhuti uqondane intenese futhi le force kumaZulu ebasuthwini kubuyazi ngalala khona lapha kubhuti uqondane kwathiwa ubhuti uqondane uyena uzoba uproducer wami before to producer umdumazi yes before umdumazi kwathiwa uproducer sezoba uyekolana manje
izandla ezincane Shuthi phela manje sekusebenza ngegama ukuthi uqondana usukaphi. kanti Futhi ubani njengoba- umculi la wena unasesho uthi kahle kahle Sisebenza ngegama ukuthi uqondana usukaphi. Wayesebenza nobani. Yabo. Okay, no, anginankinga ke lokho ke. Vele mina ngaleso sikhathi ngijabulela ukuthi hayi no ngiye-Tech Studio. yeah Ngizokhipha nje umsebenzi ozothandwa abantu. No, ngikhiphe ke lezo ngoma ningaphiki nami ziphuma ingoma. Ziphuma ingoma eyithanda abantu. Bayilandele futhi abantu be-streame ngendlela e-right. Zenze kahle futhi ingoma. Kuphinde futhi kuthiwa hayi no. Imali i-album futhi elandelayo. Yabo. hey le ngoma i-album inama-million inama-million amangaka angithi nje Eqinisweni? amajitamine million Ya amajita aneqiniswe amawelele ana-million abengashayi imiliyoni. bengashayi Bengashayi. kodwa close to 900,000 Yes, cabanga uGabadiya futhi nabanemiliyoni. banemiliyoni. Yes. Izona ngoma yona album engicanga ukuthi nisho umuntu oyengamazi umjabulisi wayamazi ngaleso sikhathi. hayi qinile Ngalendlela ayenza ngayo ngoba kunengoma leyahamba phambili ethi amajita. majita Ayicula nombani. Eyahamba phambili. Nakhona futhi kube leso simo solokhu ukuthi i-album isebenzele enye album. Kuba nalonto kanjalo yabona bhuti. awunenge So- njalo wena akufiki lapho khona Ilapho ngaqala khona ukunothisa ngoba phela ngase ngikhulile. yeah Ngase ngikhulile nabafowethu nabanye ngihlala nabo abeqala beyinothisa. Baningi abafowethu engiphila nabo. Njengoba hlezi kuvela mina hayi ngoba mhlawumbe ngivele mina ngingedwa. Mhlawumbe abekha awuzawethe engiphila. Baningi abafowethu engiphila nabo. Imibono eminingi ngiyayithola. yeah So manje ngiyithola mina vele ngumuntu ongakuthanda ukukhuluma yabo ujwayele ukubona zonke izinto. Lento yokukhuluma ngiyijwayelanga ngoba ngafundiswa ngenye indlela ukuthi ukukhuluma kwesinye isikhathi kokuvalela ezinye izinto kumele ukuthi ukhulume kakhulu mawumbhema. So ngakhula kanjalo mina lento yokukhuluma angiyazi ukuyikhuluma. Lapho ke webhuti sase recording lokhu njani isiphumile ke album kuthiwa le album le isizosebenzelani enye album elandelayo. Lapho ingoma ihamba kahle iyatrenda kakhulu, iyatrenda kakhulu futhi ngoma. Yatrenda kakhulu ingoma nemicimbi iyafika. Imicimbi mayikhokha umphathi kunezindleko ayibalayo. Khona ukuthi nokuthi wenza ukuthi yabo. So hayi okay kulungile. Mawukhokha vele umcimbi kuhlezi kuba khona lezo zimo kanjalo ukuthi hayi wenza ukuthi wenza ukuthi ikuphi lezo zinto ayibalayo webhuti ziningi kakhulu izinto ayibalayo nami yabona ngendlela engangiyona kangasakuthandi nje ukuthatha ngikufake emqondweni ngesimo sokuthi ziningi vele izinto asuke ayibala kumina ukuthi njengoba enzele imali wenza ukuthi yena ubhala phansi yonke into kanje yabona ukuthi lezi zinto lezi angisakwani nami ngisho ukuyibamba. ubani oholela amagita ngoma ke manje wena ngale encane efika noma uyena Mana ubhuti omdala siyeza la. Siyeza Hayi, lapha. Lapho ke ngaleso sikhathi yabona ngaleso sikhathi selokhu njalo kusakuyi 24 hours kuze kuye kuningaphiki nami. Yeah. Angisebenza kakhulu futhi. Angisebenza kakhulu ngicabanga nabantu abaningi bayazi ukuthi estage makufika umjabulisi wayefika nje mhlawumbe ephethe insizwa mhlawumbe ezizela la ko8 estage. Istage nje futhi sibalance kuthule kuthethe kasetshenzwa lapho kuzosetshenzwa. Yabo. So manje nakwaya ukuthi igama likhulile abantu bayalazi igama. So umuntu mezosebenza lana mezosebenza ngaphasi kweqembu lamjabulisi kubalekile ukuthi maye emcimbini ngoba phela manje nakusafani ukuthi mawufonela kuthiwa ozovela emcimbini sekuthiwa umjabulisi ngaleso sikhathi uchaja kanjani yabo sekunalo magama la wena nosho imali uzoqashwa ngamali ukuthi akumina ngisho imali ikhampani eyisho imali ukuthi iqasha kanjani. nesiqiniseko singanani ukuthi inkampani example kwimpucuze mayithi wena ikutshena ukuthi wena sikubiza u10 mhlawumbe ngalo nibiza u15 Anginaso isiqiniseko webhodi, anginaso isiqiniseko ngoba iyona ingitshela ikhampani ukuthi ibiza imali engaka. So bayiphikisa imali engaka kwabe imali engaka. yeah So anginayo isay nami ukuthi ngifuna ukufikelela kumhlelo womcimbi ukuthi Yeah. ngempela kuyiyona lokho. Anginayo isay yokwenza lokho. So kusetshenzwa kakhulu kukhona amagita ngoma athi ayizela ko8. So ibandla lisebenzayo phela liyazi ukuthi mali izala lisuke lizosebenza. Kubalekile ukuthi
malingalalanga ebusuku kuyosetshenzwa endaweni ethize mhlawumbe kozawubuya leso sikhathi balekile ukuthi lokho malishaya inyawo zalo phasi kuba khona inkokheleko ekhona yabo kodwa ngicabanga ukuthi alikaze lithole inkokhelo yalo ayingahola emaketha ngomakho lutho ayingahola emaketha ngoma kuze kube manje ngicabanga ukuthi khona imali ekuthiwa nje kunjani ubudlelwane because phela wena ngathi wena osondelene nebandla lo muntu ungala kude azobona ngathi wena odla imali yes kuba njalo webhuti omdala mina ngangumuntu vele okhulileka kakhulu esinye isimo ngeke ngisisho kubona besibone futhi nabo ukuthi ngempela leyo nto eyenzakalayo ayisuki kumina isuka emuva yabo athi namanye amagita ngoma ahamba amanye abona ukuthi hayi no ayikho lento yenziwa la ngoba manje asebenzela ilutho nisho osebenza ashaya inyawo zawo phasi ibona abenza ukuthi ubalance stage yonke into kodwa abatholi lutho yabo abenzi lutho abatholi lutho akho mali abayitholayo like amajita mfethu namali nje wayitholana lapha faka urish ngale yankomo kwakushiwo njalo ubhuti omdala kuthiwa kumele abe ngirishi manje na yonke into i-right mfethu ngirishi ngenye indlela kodwa akukho okutheni mhlawumbe ngasho ngithi mina hayi ngamajitami cha ngamajitami nje wodwa mhlawumbe ngathola imali mhlawumbe ngangobani mhlawumbe ngiyalinga mhlawumbe ngathiwa ngamajitami ngathola imali ngango 50,000 yes hayi lo mali yabhubhudlwa yimina ngayidla futhi mina futhi engayicekela phasi no akunaso isibalo esinjalo phela amajitami roughly ifuna bagijima ko 400 yabona bhuti omdala lokho mina ngikwazi futhi imali onawo i-account leyo yabona no 100,000 yabo lo nto le uthothi mina lo 100,000 njengamanje angikwazi nokuthi ukhonani kuyahleka noma kufika kodwa injalo indawo uthothi mina lo 100,000 angikwazi kuze kube manje nakhona utshena same story ngale uyayibona ingoma yetrend ngapha nangapha kuthiwa ingoma nje kubalekile ukuthi ama stream kwenziwe ukuthi akhiphe enye album ezayo hayi ngoyinothisa lento ngahlala nabafowethu phasi nabafowethu bayifika bayibona kwathi hayi imali yenzeka kanjani ukuthi ingoma ihambe kanje kodwa wena ungabi nento kanje ayi uyabona kodwa manje sihlaziya lo nkulumo leyo sihlaziya lo nkulumo nebandla kwaye ukuthi ke njengamanje ke sekufika isikhathi sokuthi ke sekufuna kuphuma i-album esibili esithathu emshini ama-hit umshini sekuya ukuthi sekumele kuphume i-album esithathu umshini ama-hit kumele ukuthi kushuthi ke kuklenywe le mali le esuke ikhona iklenywe njalo imali mayifika makuthiwa klenywe imali ihlezi ifika inenkinga zayo ukuthi le iyokwenzani yabo so kwafika isikhathi sokuthi ke kumele kuyoklenywa i-album sizokhipha i-album le ethi umshini ama-hit nakhona futhi kwenzeka the same thing ukuthi i-album irecordeka kanzima nendlela yokuhamba futhi nakhona iba nzima nendlela yokulala futhi nakhona iba nzima usukulephi ihostel manje washintsha ama-hostel sesifonela umzala phela manje sekuyomzala manje uthi hayi umzala ayusicophise lapho ngoba phela manje na kumele kuyosetshenzwa kumele kuyosetshenzwa no recording nemali recording nakhona ayipheleli kahle kumele ukuthi kube nesikhathanyana esilindwayo futhi ukuthi ke sikwazi ukuziphume i-album ukuthi phela manje na ukuze ukuthola ufakazi kusho ukuthi lapho ke kuyomela ukuthi impela kubona ukuthi lento inkulumo engiyishoyo iyiqiniso ukuthi manje sekufonela nobhuti uthutshani balazi udaba ukuthi i-album nje ayifiki iphelele yonke ikhokhelwe nje kungabikho ama-delay abakhona i-album nale ethi umshini ama-hit yaba nama-delay kakhulu because i-album i-24 hours yaphuma ngoJune okuJune ba kodwa yaphuma ngoJune uJune so kwaba isikhala leso esisebenza kakhulu kwathiwa hayi no kuzogcina kusebenza sona leso sikhala saJune kodwa sikaze sisebenza album ayikazi iphume ngedate eyodwa wonke aphuma ngama-date ahlukahlukene isimo sama-delay ayenzakayo aphuma ngesimo sama-delay ayenzakayo kwaba ne-delay yoyenzakalayo ukuthi ke lo mshini ama-hit ungaphumi ngendlela ngesikhathi kumele senzeke ngaso kodwa kuthiwa kunemali ezokwazi ukuthi iklenywe ikhiphe i-album singabi nezindleko singabi nalutho singabi nezindleko ezosixaka phambili yabo nakhona kwenzeka the same thing into eyenzeke
kulokho njani ningaphiki nami Ngingaphiki nami. kwenzeke the same thing. So mina vele ngiyibuke lento lena ngiphinde futhi ngihlale phansi nebandla sikhulume le ndaba le nebandla liyibone yonke le nto leyo liyibone lisho ibandla ukuthi hayi ifuna ukusunyelwa le ndaba kodwa izosunyelwa kanjani ngoba phela njengamanje singaphansi kwekhampani awukwazi ukuthi uthi wena kwikhampani ufuna ukuthi nokuthi cause kunomthetho yakhona yabo kunemithetho yakhona ongayazi ukuthi iqhamuka kusho ukuthi iqhamuka kuyona leyo company Umthetho iqhamukapi ikhona icontract enayisayinayo angeke asikaze sisayine angithi icontract lento okusho ukuthi uzosebenza iminyaka mingaki nayo yes thatha malini uthatha malini akukho njalo ayikho into esayisayinayo manje emcimbini imoto bakuboleka imoto masemcimbini kudalo kophembela umnandi wakhajwa imoto yakhe yeah kodwa kwashintsha isimo phela abantu sebeyanothisa ukuthi lo mfana lo umjaliso mama efike emcimbini bafuna ukumbona ukuthi ufika nani yes mina nginebandla engiphila nalo nezimoto yeah so kangisebenza nalo lelo bandla lelo kuba ukuthi lisho imali lisho malini so imali elishoyo akuyona imali yokuqasha imoto ngoba ibandla la bengiphila nayo liyakwazi ukuthi hayi no ndoda ngoba siye eThekwini awufani noma 300 yes sihambe siye eThekwini ngeke uzwe ibale lonto ukuthi ikhampani ikhokhela imoto ngoba lo 300 ungaphuma nakumina yeah imali engekho leyo futhi kahle umuntu afana ne-idea wabona ibrand yakhe yakhula nabathi bekubona indlela wena wabona ukuthi akusamele abe ngihamba leli ve yes eskies wakhuluma nebandla lekunika transport yes kwaqala inkampani azange icabangele akaze icabangele lokho ikhampani ukuthi njengoba selikhulile igama kumele ukuthi imoto ehamba ngayo iyashintsha ingasafana le moto esazizama ngayo yes kwasho ukuthi hayi ngivele nginebandla mina engiphila nalo nezimoto nakhona charge iqiniso ngalibeka nje charge ibandla lisho petrol mina ngifaka petrol kufanele ukuthi ngihamba imoto yami la ngihamba nebandla yabo and then so iphuma iCD ngoJune iphuma iCD liya ngoJune le 24 hours yaphuma ngoJune ingaphiki nami le noGabadia yasigeja futhi isikhathi ayiphumanga ngoJune futhi ayiphuma ngoJuly angazi yaphuma nini kodwa khona la eyaphuma khona nakhona ama delay ayibambayo isimo sezimali engoyenza ukuthi ingaphumi ngedate eyaphuma ngayo 24 hours ngoba phela 24 hours njengoba i24 hours isuthi 24 hours iyona yafika yenza isiza kwakumele wona wakhe ekhaya uqhubeke kuyona yabo so ngoba isiyenza isiza akumele ukuthi njengoba isenza isiza ungalibeka iblocks kwelinye iblocks kodwa lokho kwenzeka ukuthi ke ilokhu ingapheki nami yangalibeka iblocks kwelinye iblocks yaphuma ngesinye isikhathi siseceleni yabo hayi yaphuma ke yaphusha futhi yaphusha kahle njengoba usho bhuti omdala uthi ingoma eyodwa shuthi ke kumele ngabe yenza manje kodwa hayi angikhumbuli mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ku20 kulokho ningapheki nami mhlawumbe kimi kwafika mhlawumbe imali engango hayi futhi no 20 mkhulu kakhulu yabo mkhulu kakhulu 20 yabo ngabe nginephutha manje mhlawumbe kwiCD le yangapheki nami mhlawumbe imali engayithola yaba ngango 20000 lutho hayi lutho kakhulu ayikho and then mawuhlangana nebandla ngithi ugcina uthe uhlangana nebandla linaxoxa uyasho ukuthi hayi lesithathu iCD uyasho futhi ukuthi ayingaze ahambanga kahle yes ibandla ngiyahlangana nebandla ibandla ngiyalitshela ukuthi hayi no khamba kanje naliyabona futhi ibandla likhamba kanjani manje into eyinkinga kakhulu alikwazi ukuthi ibandla liphawule kakhulu because umuntu esebenza nawo womndeni yes yabo so mase liphawule ibandla lomndeni yena uzovusa ukuthi ngubani mina noma yena umalume kimi so akulula ukuthi mina ngikhulume kanje naye yabo because yena mdala yabo kanti lapha lokho akufuneki ngobani siyasebenza la umsebenzi akumele umsebenzi akumele ukuthi wena mangisebenza nawe uzovusa ukuthini ukuthi umdala because my idea nginayo mina ngaba nama idea adlula wena yini manje ngitshela wena ukuthi wena ngeke uzongitshela wena uyingane yabo lento leyo into kanjalo wena bhuti omdala so sikhulume nebandla kunobhuti abomfowabo kunobhuti owangikhonza kakhulu ekuthiwa uGezani labhuti lo wangikhonza kakhulu mfokadludla suke eqaleni ngicabanga ukuthi ngendlela engikhonze ngayo ubhuti omdala uGezani uyena umuntu unolwazi oluningi yabo so
uzwana wami naye ikhampani kazi ikujabulele lokho cause leya muntu wayengitshela izinto engibonisa ezintweni eziningi engazazi nami engibonisa kuzona ukuthi kwenze kanjani cause shuthi ikhampani yabona ukuthi uyahlaniphisa uyangihlakaniphisa noma uyangikhaliphisa ugeza ngezindlela ama-digital ngithi futhi uyangikhaliphisa kakhulu ezintweni eziningi so ikhampani yabona ukuthi ayimfuni ulokhu njani ugezani yabo ukuthi no ayimfuni nje total ngoba kusho ukuthi yena ufuna ukungithatha mina because emculweni basingakhuluma iqiniso nje singafuni ukukufihla emculweni kumele uhlakaniphe kakhulu because emculweni ngingasebenza okay ngosho igama lempisi ngingasebenza mhlambe nobafu ongamazi wena kodwa ehambeni lesikhathi kunabantu engizwana nabo mangifika khona ifike ngithola ukuthi wena bafu njengoba uyi-Perfect TV uthi wena hayi no anginankinga mina ngiyakwazi ukusebenzisa igama lami because igama lakho seliyaziwa so mangifaka igama lakho abantu bazokwazi ukunotice yonke into ukuthi i-brand isiyaziwa kushuthi njengoba ngisebenza ne-Perfect TV umsebenzi wami kushuthi lapho ke umsebenzi wangempela loyo akuyona into okudlala so yabo ikhampani engakufuni lokho ke engakufuni style ukuthi yona ifike itshele ukuthi yenzeni because ngeke izazi yonke into yabo ngeke uzwazi yonke into umuntu engafuni ukutshela ukuthi yenzeni yona noma kwenzakaleni ngomculo wami yona nje yayinalonto enayo nje kuphela because noma angezwe ukuthi ugezana ufuna ukuthatha yabo kanti lokho umfowandlu engeyeza yenze lento ngoba nawe uyayazi lento umculo ukuthi angeze umthathe i-artist lingaphasi kwekhampani yabo so kwakuyizinto ezikanjalo ezazenzakalayo yena ugezani futhi igama lakhe Gezani lalilikhulu kakhulu njengamanje lalilikhulu kakhulu so uma uthinte ugezani wonke umuntu okhona endlini la ngisuke ngikhona uyakwazi ukunotice ukuthi hayi lo mfana lona njengoba engaphasi kwalokho njani azosibanibani kusho ukuthi into yakho ngempela izuke serious akumele ukuthi ke kube khona urongo bakhona yabo so kwawa nezinkulumo enjathiwa ulokhu umfowandlu ufuna ukungithatha kanjani mina sishomene naye yabo lonto leyo so kodwa kona nginaka ngumfowandlu naye wangithatha hayi ngayinayo leyo ntwana ngayinayo lo ntwana leyo izogcina sekwehlisa amandla mina ngikhona okufunayo nje ufike kumina ubuze ukuthi kwenzakalani hayi no ngibonga ubhuti omdala uthi hayi akuphazamisanga ubudlelwane nanso i-album le ethi umshini wama-hit nakhona nakhona iphuma kanzima i-album silala kanzima sihamba kanzima yabo lonto okay kubalekile phela vele imoto mayisuka la eThekwini yeGoli akusafani phela akusafani mhlawumbe no 1000 anakhipha amane eshow no 300 bakhipha amane eThekwini kumele ukuthi ke kube ukuthi sorry kancane bhuti kumele ukuthi imoto mayegoli idli service ifaka petrol futhi uthanda ukukhula kakhulu kwazi mafika phambili nakhona kulalo ngendlela right kodwa lokho hayi akwenzekanga salala nje ngendlela nje okufana ukuthi semakhaya yabo hayi nakhona i-album le umshini wama-hit sekumele iphume sengihlakaniphile kumshini wama-hit sengiyakwazi okurongo nokubi sorry konke ehleli la so manje sengiyibonile mina izimo ezenzakalayo sengifuna ukushiya angifuna ukuphuma ngomshini wama-hit ngithi le company ngiyishiya mina ngeke ngize ngiyimele kodwa izimo sokuthi ngirekhodile umsebenzi ungakuyena amandla anginawo moya nothisa kahle ngicanga ukuthi kwakwaphuma izinto edidisayo kwakaphuma ama-cover 2 afika khishwe mina icover ipublisher ugezani yaphinda khishwa ikhampani so kwasho ukuthi ikhampani vele iyona erekhodile iyona izoba namandla ngaphezulu kwethu yena kayikhipha ingoma ngingekho mina because sengirekhodile ngiqedile zikuye kwaphuma ama-cover 2 kwaphuma ama-back cover 2 kwathi ideka abantu ukuthi hayi bo kwenzakalani hayi sabona ukuthi hayi no njoba kunjena futhi ke akunankinga asithi kuye noma lishisa
okay kwaba ukuthi ke no siba kuyona ikhampani yayikhipha ingoma uthi Mshini Amahit yaphuma album bayithokozela abantu bayilandela ngendlela wasebenzeka ngalendlela ekujala ukusebenza ngayo ukuthi ayivele wena usebenzele album elandelayo ukuthi ke mhlambe kwenza kwalona nalo mali mhlambe ukuthi khokho lo mcibothizi lapho uzonika noma into lo 1000 nyanyana yabo ukuthi ayona uyithe into zokugcoba uthule phasi ukuthi uma ugcobile uthule phasi so ngaba nesinqumo sokuthi cha no ukusebenza lana akukho kuzomkhulisa ngoba ontanga yami ngiyababona ukuthi hayi no bathuthu ukuthi bayakwazi ukuphakama yonke into bayakwazi ukuthi kuyenza shuthi ke mina ngihlulwa yini ukuthi ke kwenzeke kimi ngoba siyalingana siyafana nendlela okwenzeka ngayo iyafana lokho ikona kwangivula umqondo kakhulu ngabona ukuthi hayi no kukhona ongahambi kahle so nama ngibe nesinqumo sami engisenzayo ukuthi ke ngikwazi ukuphila ngikwazi futhi ukuthi mangenza umsebenzi ngijabule ngenza umsebenzi yinokuthi ekukhona into ethize because mangenza umsebenzi kanjalo obviously lo msebenzi naloyo ngeke uze uphume ube kahle ebantwini because kunento engiyisabayo yabo ngaba nesinqumo sokuthi ngizoyibamba kulonyaka ophelile ukuthi mase ngikhipha ngiyamuva kule company ngoba kuyafana uba khona shithi ngizohlezi ngida asikho ayikho into engizoyenza ngamuva ngokumsebenzi ngaziwe kakhulu bangaziwa kakhulu kodwa mina ngimuvile ngokwempilo so ngaba nesinqumo sokuthi ke emsebenzini olandelayo ake ngisawurekhoda ngekhampani ngoba ikhampani yakanga futhi nalapho EP akhipha EP ethi ekugcineni ngonyaka odlule EP engayikhiphayo ayikazi promote okubalekela into ezithize mhlawumbe ukuthi ke njengoba noswenza lo msebenzi wenza kanjani yabo kwathi nje ngayirekhodi EP ngayiqeda kwakwazi mina nebandla engihambe nalo kuphela imali zami ngifuna ukuwazenzela yonke into nebandla aze ngiyifuna imali ngazenzela mina ayihambela mina ngayile studio ngafika ngarekhoda kumabhuluwe ngarekhoda ngaqeda ngashuthi icover ngaqeda ngashutha nepromo ngaqeda kuba ngafika ngakhipha icover ngakhipha iback cover ngakhipha nepromo akuphelanga insuku futhi kosolandela ngakhipha lengo sawenza kugezana sabenza kugezana kunakhona iqinisana zokugezana lokho angangikwenza kuyena bangangikhokhisa imali ngakwenza nje mahala ngesimo naye asibonayo ukuthi kanjani yabo futhi wayengenase ngeke ngimsukele uFokadludla akaze ngitshela ukuthi angishiyo sibanibani ngenza usibanibani yena wayengenzisa lento engiyishoyo kuphela yes wayengenzisa lento engiyishoyo engiyicelayo futhi ayenze uthi sathi kanjani ukuhamba usuyihambisile impahla kasoka lentombe yodwa waphela sezothiwa ngiqoka impahla zakhe ngiyabona futhi angazi kwenzakalani lapha ngathi seyigida ngoma wakho into yenu futhi leyo okwakho yini na qala kuze kuqhamuke lapho because wena mawuthi uyakhumbula lapha azange ngibone ko 24 hours abo nje lapho angisho sikhona lapha eKK azange ngibone lapho at the stage ngiqala ukubona umjabu Ismail nanga se perform kodwa mdala yabona lapho angikho kulama content akhe waqala angazi ukuthi aqala kanjani noma aphakama kanjani enzeka kanjani ukuthi waqala lapho wenzakalani kodwa ngizongena kule nkulumo yakho ukuthi ke mina mhlambe impahla zakhe kanjani yena cha stage idea ba yakho naxoxa ukuthi efike ezoperform ezogida angithi phela vele uzogida inkampani yakuba lakho phela iqembu yisiqembu lami nese so ukuphakama noma ngeze ngafuni ukuveza lokho ukuthi ukuphakama kwakhe obvious kwaba umuntu osondelene kakhulu eqenjini esuke kuyelami ayicacisa ukuthi ukuphakama kwakho ukuthi usondele eduze wakho shona kunalokho ngakuveza njengamanje ukuthi waphakama ekhona eqenjini so lokho so abantu babenothisa mina shithi babenothisa nobani nashuthi icontent yakhe angene ukuthi uyenza kanjani noma mhlawumbe unani kanjani kodwa engakuveza okwempahla futhi no ayikho lo mhlawumbe into engathi mina
ngayithatha kuyena noma mhlambe ngaqhokisa uyena noma ngenzani cha no hayi no makuthi ke mhlambe ke abantu abakukholela lokho aboko benothisisisa ukuthi ke lezi zinto engiyigqokayo nekusuka kudala namanje isakhona yabo azange akuthengele hayi namanje isakhona yabo isakhona futhi angazi ke mhlawumbe ngithi mina mhlambe ke yena ke babe kodwa no angivale lenkulumo ubhuti njengamanje ayivuli mayivali ivuli ivalelani wathi sisalalele la osila empahleni yona bhuti omdala umjabulisa akekho impahla mhlambe engasekho nje wasekhamba usoko zonke impahla zakhe ikhona okay nibangane noSoka eqinisweni mina ngakuveza angazi xabane naye angazi nje ngixabana naye kusuthi yena wakhombisa ukuthi njengoba mina ngiliswana nekhampani yakubo shuthi yena wangena lapho ukuthi yena shuthi ke ngiliswana ngoba phela ikhampani phethe ubaba wakhe shuthi mina ngiliswana nokuthi ubaba wakhe yabo azange nje ukuthi kukhona ungaphathi kwenu aze nje ukuthi kukhona ukuthini mhlawumbe sakusho mhlawumbe kwenza no akukaze kube khona lutho engakusho kuye mhlawumbe yena uyazi ukuthi indaba yabo yena kukhona ukusho ko futhi mina kakhulukazi ngoba njengoba ngiyi-artist shuthi i-social media ngiyilandela kakhulu so izinto ayishoyo ezinye noma engafuni ukuqonda ngqo kodwa nje ezinye izinto ukuyibona ukuthi hayi no kenza mhlawumbe ezinye izinto ukuthi befuna ukuyiqondisa kusibanibani kodwa mina ngivele ngumuntu ongajwayele ukukhuluma futhi ongenandaba nokukhuluma yabo so ngimiya umfana omncane vele ohlezi emncane vele yabo umfana omncane ukuthi ke mhlambe ke yena udume kanjani noma udume kuthiwa unani anginamsebenzi nalokho anginankinga nalokho akubhala kodwa mina nginandaba nalokho yabo into mina enginake kakhulu nginaka umsebenzi wami because yena manginothisisa kahle le album le ngigcina ukuyikhipha ngahamba wagcina wathi yena akasasebenzi wawumbiza wena angambiza ngimthatha njengamagitanga wonke asuke khona kwakuba kanjalo ayikho umuntu wathi asasebenzi kanjani nawe wathi yena akasasebenzi nathi okay indaba no angaze ngiyithole inkulumo lapha ngathi mina no kulungile akunankinga so kwaqhamuka inkulumo ethanda ukugeja ngoba ikhampani kazi waholela amagidangoma so maqhamuka inkulumo ethi ibandla lami njengoba lisebenzela ukuthi lidla ama-KFC kuphela kusho ukuthi yena leyo nkulumo leyo iveza ukuthini ekubeni iqhamuka kuyena nomfolo weimpahla uthi nemsebenzela ama-KFC uthi yena usebenzela ama-KFC kuphela kusho ukuthi ke kukhule ngabe siyakuthenga thina ngomsebenzi esiwenzayo yabo futhi lokhu kuletha ukuthi imali iyatholakala kodwa ayifiki thina sinokuthengani ilokhu njani ibandla sisebenzisa ukuthi sikhokhele ngani ngama-KFC kuphela ngapha wena utholi lutho enkampani ngapha ibandla lihodla lezi lutho lokhu libambile ngesimo sokuthi bawuthanda umsebenzi shuthi wena mawuthola imali encane ujabulisa ibandla ibandla lami sikunjani mina manginemali ibandla lami liyazi ukuthi hayi lo yonke into ibandla futhi ibandla bahanjwe nalo alisokoli because nami ngisuke ngilibhansisa ngemali engasahlangene nani nekhampani so sekuyima sengikhipha emalini yami yabo wena bhuti so ngaba nesinqumo sokuthi no ngeze ngiyimele lento ngoba ngiyabona ukuthi ke isuthi ke ngiyogcina kanje kuyoze kuyovala futhi mina lokho ngihlele e-studio noma into engiyikhuluma ngomlomo isilapha phambili kunami kodwa mina shithi ngiyogcina ngihlele e-studio nje nomphelo ngaba nesinqumo sokuthi hayi no njengamanje ngizama ukuthi ke ngenze into yami eseceleni ngitshela inkampani akitshela inkampani ngisazokhipha i-EP angitshelanga ngoba ngibalekela into ezithize so
ukuphuma ecompanyini ingavumelene nayo iyakwazi ukuthi ikuvalele into enethize. So ne-EP ngayikhipha ingayipromotive, ngizama ukukhanda i-channel, ngizama ukuvusa ikhala amelisha ku-channel yamentsha sha ekwazi ukuthi abantu bekwazi ukunothisisa ukuthi nakhona kuyilokhu kwi-promo yami ngakuveza kodwa angikuvezanga kahle hle. Umuntu mengalalela kahle i-promo le yokugcina ethi leyogcina ngci i-EP lethi ekugcineni. So ngakuveza kodwa angikuvezanga kahle hle ngesimo sokuthi phela i-promo vele izophuma kuqala ukunomsebenzi. So ngakuveza cathi ohlaniphile walalela noma kwazi ukunothisa, ngisho ukuthi ohlaniphile okwazi ukunothisisa ukukhuluma komuntu wabona ukuthi hayi lo mfana uqonda ukuthi nokuthi yabo. Mina ngisho ukuthi ke i-EP yangisebenzela kakhulu ngoba into eyavele yaphuma abantu bengayazi. Yes. Kodwa indlela ekwenzeka ngayo yenzeka kakhulu kunemicabango noma kunokwenza kunokuphuma into abantu bengazi. Yabo kwenzeka kanje kwakhombisa kakhulu ukuthi no abantu yazi bayamthanda umjabulisi, bayamthanda kakhulu, so bawuyiseka kakhulu i-EP. Isimo la egcina ukuthi ke ngize ngithatha isiqomo sokuthi ke ngigcine sekuvela obala. Uzoqhamuka o50% yabo. Indaba yonakalela na sengikhiphile i-EP ibuza ikhampani ukuthi kwenzeke kanjani, isafuna i-meeting. Ithi mina akunankinga, i-meeting isoba nayo. Enye i-meeting ingenzeki kushiwo kanjalo kuze kushaye uDecember ngehle ngekhaya. Mangehla ngekhaya sihlala ekhaya kuze kube cathi umcineka wakhuluma ngoJanuary noma ngoDecember. uJanuary wakhuluma ngoJanuary ukuthi usezokhokhela ama-artist. Wakuveza nje ukuthi ama-artist angakhokhelanga imicimbi yazabo 2 wawaveza manje. Ngicabanga ukuthi ngelami igaba lavela lapho washo ukuthi uyabonga for ukubekezelela ukuthi wena ukhokhelanga 2023 2024. Yes angikhokhelanga ngo-2023 nango-2024 kubhuti umcine, kodwa lokho ke akubanga inkinga ngoba wakwazi ukubeka ukuthi isiphi isizathu. Why umcimbeni wodwa ungakhokheliwe nomunye mfethu? Phela lapho phela mfethu kubalekile kakhulu ukuthi umuntu mezokutshela iqiniso ukuthi isizathu siyini. Uyakwazi ukuthi ke ukumelela khona nangelinye ilanga noma sekubiza ngoba wakutshela iqiniso akaqabela. Lephe iqiniso lesho. Washo nje ukuthi ke lezi zinto zolokhu njalo zemicimbi ziba inkinga ngoba uyakwazi ukuthi ke mosebenzisana mozenza umcimbi phela kubalekile ukuthi ukhuluma nama-sponsors. So ama-sponsors akwazi ukuthembisa usuku bethi umsombuluko. Makufika umsombuluko uthola ukuthi ke abasawenza ukuthi bakhokhe ngawo umsombuluko, sebekutshelela elinye idate wena usutshele thina ukuthi umsombuluko. So kwaba negaba lokuthi hayi no bafowethu kulungile, ake ngithi mina ngizonitshela mase kulungile ngoba labantu bathi kanje ama-update awesitshela ukuthi ke kwenzakalani. So lokho wakubona ukuthi hayi no lo muntu uyas-update akasikhohliwe. Ngaphinda futhi ngasebenza kuyona impucuzeko yango-2024 ngasebenza futhi nakhona ngoba ukuthi ke ithi company charge imali engaka. Ithi company uzoyisho iprice ngize ngifile. Ithi company charge 15. Okudlula charge 15 nakulokhu ya charge 15. Okay, naku sekufika ispeech sabhuti umcine kusho ukuthi hayi uyabonga abaculi ngokumbekezelela okuthile. Ngalesikhathi lesi usezobhadalela ama-artist uzowakhokhela wonke le micimbi o2 abangakhokhelanga imali abizongena yonke. Okay, ngimlalele bhuti umcine aqede. Maqeda lapho ngifonela ikhampani ngithi mina uthe ubhuti umcineka uzokhokha. Ithi company hayi siyakwazi lokho. Ithi mina hayi no okay kulungile. Ithi levaka lapho edlulisithi wena ithi ifuna i-meeting yami. Ingalibali ibandla ithi ifuna i-meeting yami shuthi ke nabantu basekhaya. Shuthi business lele isilifaka ekhaya manje. Ithi ifuna i-meeting nabantu basekhaya.
okay ngoba ngiyasebenza lana why ukuthi ke kube kufuneke abantu basekhaya yeah ekubeni sisemsebenzini okay kulungile ngivuma ukuthi hayi no kulungile akunankinga so yenza meeting hayi ngicanga ukuthi yena wayesemakhaya wathi uzokhuphuka ngomsombuluko kanye wathi uzonyuka ngolesibili wanyuka ngolesibili ngawo lwesibili loyo eyibhalile imessage ekseni wathi ufuna i-meeting ngisabuza lo meeting leyo uyifuna nini cathi akaphendulanga lokho yimina engasuka la eThekwini ngahamba ngaya khona ngihamba ngaya khona mangifika khona fika iyavuleka i-meeting ngiyafika ngithatha abantu basekhaya ngiyakhona siyafika iyavuleka i-meeting ukuthi yani i-meeting phela yini bekhona sekukhona ama payment ayenziwe yabo ibe khona lo meeting le ilapho ke ngaba nesiqomo sokuthi ke bele ngitshele le company ukuthi mina ngeke ngisakwazi ukuthi ke ngisebenzisane naye yabo sengithatha isiqomo sokuthi ngikwazi ukuyimela nami because sengikhulile sengiyakwazi ukubona urongo nokuhle nokungekho kuhle yabo emva kokukhipha lelo gama leyo yathi company yona shuthi ke le mali ekhona izothatha bani u50%. Uthatha okay lo 50% ofuna ukuthatha ngoba u50 lokhu njana imali esiqondene neartist emcimbi ayihlangane nemanager mina kumele ngithathe lo mali mase ngibheka ibandla lami ngisebenza nalo kahle kahle bangiqashiwe mina imali yokuqasha kumele ukuthi iza kumina ngibheka ibandla engisebenza nalo ngikwazi ukulikhokhela ngendlela likwazi lihlezi lihappy yeah so njengoba uthi uthatha 50% uthathela lo 50% angithola ngeanswer lapho ke kwaba ukuthi izothatha 50% ngesimo sokuthi nami vele angisathandi vele kuba khona yeah noma kuthiwa kwenzakalani anginankingi ngithi mina hayi no kulungile thathe lo 50% ngoba nginembuzo engaphenduleki okay kulungile hlukani meeting okay angisekho kwi meeting sekudingeka lo 50% ke manje yeah nakhona lo 50% loyo kulo 50% lo ongowami futhi sekuthiwa ngeke uzuphelele manje lo 50% sekumele kuphume half ka 50% wami kwasendeka half ka 50% wami shuthi kahlahle wena ufike wasana no50% wele mali yamcine ku 30000 30,000 wathola 15 sekuthola kuhlanganisa ku 15 futhi kuthiwa kulo 15 lona ngizosendeleka u7 7.5 hayi 4.57 kunakhona iphelela ngane ku7 kwathiwa enye izofika kuphela kwenyanga ngisalindile ukuthi ukuphela kwenyanga ngizofika lo mali malini usele manje shuthi uhalf wayo uhalf ka 15 ngoba ku 15 kwakhisha u7 ngane ku7 shuthi yonke lesele 15 iyona shuthi u8000 isishone phe imali omncane ade ayifaka manje angazi nami sisho leyo mali sekubalwa ukuthi ke kunamalokhujana kunama limit ilimit mone lokhujana ne-app uyakwazi ukuyinyusa ukuthi ifunde ngiyibuze lo nto leyo futhi mangiyibuza lo nto leyo kuqhamuka inkulumo engahla kanje nalento engiyibuzayo ngithi mina yazi hayi no angithuli ngivuma ukuthi ami okay ethi enye izolandela ukuphela kwenyanga kanjani imali yonke ikhokhiwe ikwi-bank account ne-limit futhi ne-app kuphelele konke konke isishone manje kuthiwa hayi sokunika u7 so shuthi nakhona akona u7 shuthi akona u80 mase kuthiwa ngempela shuthi kubo 80.5 ngoba ukunika u7 kuphela yayiphela kwathiwa enye izowenza kuphela kwenyanga yabona ukuthi mina ayikho lento leyo ilana ngiphume nesiqomo sokuthi ke ngikwazi ukuthi ngibhale lento engiyibhalile ngibikela abantu ukuthi kwenzakalani so bengadideki abantu bebona umjabulisi beze beyibuze bona ukuthi umjabulisi siyameseka nje pho yini abanje engakwazi ukuthi ukukhula umfana ngoba ondanga yakhe bayakhula ngapha nangapha bayakwazi ukwenza izinto yini yena ehleze nje indaba udla imali nomhlawumbe obvious phela ngoba ngumjide ukuthi hayi imali uyidla nalolo khojana uyidla nalolo khojana imali kanti hayi lothi isimo nje sisuke sikhona ngibe nesiqomo esikanjalo wena bhuti kuze kufikela ekubhaleni kwami ngichaza ngesimo
esuke sikhona Njengamanje bekusuka la uyafuna ukungena inkampani noma ufuna uyisebenzela wedwa? hayi ubhuti omdala okwamakhampani Ehhe. ngiyathanda ukuthi-ke kusuka manje ngiyimele kodwa bakufika umuntu nosizo akunqabile ngalokho ikhampani iyakwazi ukuthi mina isifiso sakhulu nokuthanda into iyakwazi ukufika ifika ilandele imithetho khona ilandele umthetho khona ingafuni ukuthi yona ifike izo-ona Ubonile ukubaluleka kwephepha kusebenza apha? ya kubalulekile ukusebenza ngephepha phela kwesinye isikhathi kwenzeke kufunda ngamaphutha emhlabeni because lo 50 ubungeke uvele uqhamuke emoyeni esingawazi uqhamukaphi kuwa bekunento ebhalwe phansi ukuthi emcimbini wakho sothatha u10%. yabo Ngabe wena ngaba uphathekanga kabi ngaba ubungenankinga manje ngokuzoqhanyuka sekukhishwa imali sekuqhamuka lokho manje sekuyinkinga kakhulu le mali bebevele beyithatha niveleke emcimbi hayi ngeke bengawuthatha 50% emcimbi eh bebengawuthathi nje bebeyithatha yona nje bebeyithatha imali u100 bebewuthatha nje imali nike lo mali esuke inika kuthiwa ngizothola imali ukuthi funa lo mali leyo ayifile nje ukuhafu imali esuke siyitholile emcimbini ibe ngaphasi shuthi yona kahle kahle izothatha iphesenti elikhulu kulo shuthi wena uyicebisile inkampani ngabe uyicebisile inkampani lokho hayi yabona nje lapho mdala shuthi into kanjalo kodwa ke ngesasho lutho ngoba umuntu emhlabeni kukhona abekela khona angakwazi manje khanje ubona kanjani ankebe yakho hayi asazi ngoba phela asazi ukuthi kuyowenzakalani ngoba phela nathi ngeke sizivume ukuthi ezinye izinto zenzeke kuthina ngesimo sokuthi ekhaya shuthi lapho ke ngiyosebenzela mina ukuthi hayi vele ngoba isekhaya nisho bengenzana anginankinga vele isekhaya yawa okay mfowethu sesivala lesibheka ngasemaphethelweni khona mhlawumbe ufuna ukudlulisa okunye sazi bekungayona interview yetheni besifuna nje ukucaciseleka kulelo daba mfethu siyazi mhlawumbe nasendleleni oyihambile daqhamuka nezandla phela umuntu efaka isandla la nala bakhona mhlawumbe ongababonga because akukubi kuphela endleleni yakho bakhona nababona okuhle kuwe befaka isandla lapha yes ubhuti omdala lapho uqinisile kakhulu engaqala nje ngikubonge ngabonga abafowethu enginabo abahlezi benami bekulalela konke engikushoyo bengibonisa futhi konke engikushoyo ngoba phela abafowethu engiphila nabo lapho abafowethu engiphila nabo bahlezi benami nanini bahlezi bekubona konke kodwa bafuna ukubona ukuthi mina ngikhule kangakanani ngiyakwazi ukubona into errong so mase ngifika sengiyibonile base basho ukuthi hayi no kade beyibona into ukuthi bebefuna ukubona mina ukuthi ke ngiyakwazi ukuyinothisa lonto leyo ngababonga nje abafowethu ngihlezi nginabo ngiphila nabo ngicathi bona nje lemjabe sikhomba baningi abafowethu babona ngihlezi ngiyishuthela nabo ngishutha abafowethu ngibabonga kakhulu labo mase ngiya kobhuti kabadala ugezana ngeke ize ngimshiye ubhuti omdala loyo ungisise kakhulu futhi ke sazoqhubeka sisebenze kakhulu naye kuningi kakhulu engikufundile ngaye ngibonga futhi nabanye abafaka izandla ngizobonga nobhuti la ubhuti umjabu saxaxa isimile la kweDurban land ngibonga kakhulu naye ngibonga kakhulu ningi uchaza lifaka kukini kumjabulisi baningi nje kakhulu mathiwa ngibale kushuthi ke ngagcina ne-interview isitholi section elanga ngibonge nje kakhulu lapho we futhi bengapheli imoya beqhubeke beseye ngicabanga ukuthi ke manje abefaka isandla sebezobona umvuzo ukuthi njengoba sasiza leya mfana sasimsizele ukuthi kube nje usulapho mfethu before sivale usithi waqala umculo khona ungakukhomba ukuthi wayenza lo mculo aba phela kubi kuphela khona nokuhle mhlawumbe amakubi konke athi akukho ngocabangayo abo mangisacabanga kanje akukho kushuthi akukho kushuthi nje ngasho ukuthi ke ekekeze lo mculo ukuthi nje igama lami laziyo kuphela ikhona nje lokho ukuthi ke mangifika nakhona kuthiwa hayi usibani lo mthatheni imbekelo ukuthi isibani lo uyabona ayikho mhlawumbe enye into mhlawumbe engayikhomba ukuthi nazi into engenze ngomculo yabo labuye lashona phi lethwasa legoso hayi ithwasa legosa aliphelanga wena bhuti aliphelanga igama likhona nje elikhona kakhulu yabo aliphelanga ngoba umfoka Njomani umuntu engimkhonze kakhulu futhi kwakusuka kudala kangikhonzeni umfoka Njomani aliphelanga ngegama ngoba cha ukuthi kangifisa ukusebenza naye kwi-album elandelayo elandela 24 hours ngoba ukuthi kwathiwa hayi
awuthi umisa kancane simbone nge-album elandelayo nakhona futhi ngangifisa ukusebenza naye kwi-album elandelayo ngesimo sani samasente futhi nakhona kwagcina kuyenzekanga yabo ngagcina nami ngisegoli kule ngoma ethi singini nami ngisegoli ngagcina sekuyithathela i-featuring nje enza ukuthi umsebenzi ukwazi phela ukubhala kube khona i-FT yentombazane engaziwa nje ikhampani lonto leyo waqhamuka sekuqhamuka ukuthi hayi no khona usibani bani uFalco lona uyena osusele naye vele ezimpahleni zakho uFalco impisi endala inkabe endala le kade saqala ukusebenzisana ngicabanga ukuthi ukusebenza kwami naye akubanga mhlawumbe ukuthi kuba khona mhlawumbe kungena amakhampani kanjani kwaba ukuthi nje uqondana nami ngqo namanje sasebenzisana nabo babona nje abantu kunempahla eziphumayo ezinhle futhi zamajongo noma ngalona ijongo ziyakwazi ukuthi zikufanele lezibe zinhle yabo lapho mntana mfethu sePerfect TV siyabonga isikhathi sakho ukuthi ufike namhlanje uzonaba kabanzi ngalolu daba mfethu siyacela ekhaya ongafaka isandla mayisebenza ayi inkampani anime kancane nesikema abaculi nini sifuna abantu abazofaka isandla mhlawumbe ufuna ukuperform aphi ufuna ukukhipha iCD ngathi yona into eyifunayo manje inkampani ukuthi use right ngazo isakhethile sangithetha ama feelings no lapho mdala ngicanga ukuthi ke kuyenzeka phela ukuthi ikhampani ifike ithi izosiza ngokuthi hayi ngoba mhlawumbe izokuphatha lokho no anginankinga naye ikhampani izofika zithi izosiza ngokuthini nokuthini into engenankinga laba nabantu abafisa ukuthi belekelele anginankinga nabo izandla ayivulekile nje bafowethu ningafika nisize manithanda ukusiza ningaletha nokulethayo enikulethayo noma kuthiwa yini anginankinga mina ngiyakubonga ngoba kukhulu kumina ngoba ukusukela ukuletha kumina ngothando yokwamukela noma ngabe kuthiwe yini okubaleka kakhulu bafowethu ngicela kakhulu kubathandi bomculo bonke bephelele noma kuthiwa ulandela umculo umthulo ulandela ini kodwa uyalazi igama lamjabulisi ngiyafisa kakhulu bafowethu ngiyacela kakhulu ukuthi ke abafowethu kwi-EP le ngikhiphile kube yona abastreama kakhulu besastrap abantu ipaging bengadidiki abantu ngoba kukhona sekushintshile ngegama ushintshe kakhulu igama kwaku Jabulisi yes ngesimo ke esenzakala lesi sesenzakalile kwagcina sokuthi ke i-channel mangenza ingakwa i-channel mangenza kumele ngenze ingaklikhi nale kumele kube khona okumove kancane amova uyu kwamjabulisi ngangaba ukuthi umjabulisi kwa umjabulisi so abantu beqaphele kakhulu ukuthi mabe search umjabulisi bengawufaka uyu befaka uMG baqhubeke bebhala igama correct besastrape ke baqhubeke bestreaming ngoma zo5 lapha zikhona umuhle kanjani ubukuphi khona ngoma besuthu mfana othala shonqo kodwa ekugcineni injalo nje indaba zimnanje kakhulu engakuveza futhi nakhona ialbum yeni lonyaka bafowethu izofika futhi ke hayi mayifika bhuti omdala yaphupha liyaphupha kakhulu kulonyaka hayi liyaphupha kakhulu kodwa ke ngeke ngize ngikhulume kakhulu ngathi abantu bazoyizwela nje bayilinde le album yeza bafowethu ikhona album yeni ngizoyisebenza kakhulu ilokho nje bhuti omdala ukuthi ke bazama ukuthi ke ngicela kakhulu ukuthi bawuseka kakhulu umsebenzi wami omusha ngoba phela manje ikhaya ngizoqala amaphasi manje bebe nami nje sikwazi ukuthi indlini ikhaya lize liphelele lize ngisho nami ukuthi yabona manje sengisekhaya ngangithi wathatha intombi yakho soka phela nanichama lapho ku TikTok manje angazi hayi manje no umuntu esifazana akekho kakhulu ukuthi manje iyangithethe inkulumo ukuthi ke kuthiwa mina ngangithekela uyena lo nto iyadida kakhulu ukuthi manje kuya kuthenini ukuthi ekubeni kanjalo kusho ukuthi lezo mpahla anazo noma enginazo nami ake kuzosuka ngokuthi ekuthenini so akayiveze lezo mpahla lezi ekuthiwa mina wayengithengele zona noma asesenza ukuthi mengithengele zona ezisuka esandleni sakhe noma lezi mpahla ayigqokayo yena kusuka kudalo zizi manje ayiveze ke zizonke ngoba yena ayithengela mina bafowethu useshila umfokazondi lapha emakhaya sambe kwi-channel entsha subscribe ulike ucomment
uyona i-channel yakhe lemlethela income njengamanje. Hambe no Spotify nolandele endaweni e-right. Mawubukele EP le support umjabulisi straight. Siyathemba ukuthi namalungiselelo eside entsha sizosichazela einkundleni zokuxhumana nimfollow ko Facebook, TikTok khona wonke. Mfolloweni kuze oFalco namanye ama-brand aqhubeke emsponsorishe akhule beyibrand enkulu naye. Mfethu Siyabonga bhuti Mdala. asibonge mfethu nathi isikhathi sithi njani thini nesitime. Yes bhuti Mdala sibonga kakhulu. Ngitheni manje